Mashigukuna arishinami kay pachamandaka ña rimarikunawan paktalla katishpa kagripanchik kunanga ña kay miércoles puncha chillay punchapika rimanchimi Hambi yachaykunamanta mashikuna alichikuta charipaychi ñukanchita ña rikunakun nachu ashalakuta kaypi ña ashalakuta hipayashpa karkanchi ña pero kunanga ña rimagrinchi kushilla yachakushpa hambi yachaykunamanta rimaririnchi mashi Carmelita ari mashigukuna shinami ña riksishpa kagripanchi nachu ñukanchipa kay kamulla nipanchi nachu wiñay kawsay ukupi ña riksichishka kunata riksishpa katipanchi shinallatami convidapanchi mashigukuna mayjambash mashigukuna kay hambikukunamanta ña rimaringapa munashpa kilkamungapa munashpa kayachimunkapa munashpapash shinami paskashka kapan nachu ña llukshishpa kanajunchik kunanga kay pachakumanta ari ña shina kashpaka convidarishka sakiripankichi maypi yanajushpapash ña hambi hawa yachashpaka kilkamunalla kapankichi ñukanchiwa pakta kumbatukushpa yachakushpapash katingapa nachu mashi Carmelita shinaka ari mashigukuna shinami ña kunanga charishpa kapanchi nachu kay mashina nipanchi wiñay kawsay kamullapi ima shina nanaykunatallata charinchi nishpa riksichin kaykunamanta riksichishpa katipashu ari shinami ashtawankari ña kay kamullakupi rikushpaka nipanmi nachu ña tigrachisha ñapash unkuyta ashtawankari unkuykunata shukllay hambirina nin la medicina debe ser integral nishpami ña kallarin ari mashigukuna shinami kan nachu mana shikanka shuk nanaykunataka cada nanaypaka mana hambinachu nin ashtawankari tantachishpa shukllay hambina nin runa yachaypika shuk nanaykunami tiyan nin nachu imashina nipanchi shuka cuerpo aychananay nachu ari utku nanay ninchi shuka shungu nanay nin mana dolor de corazón yo nacho shungu nanay imashinata kanga ña rimarishpa katirinchi shupash ña tiapan samay nanay ari samay nanay nin nacho shinaka kaykunatami rimarishpa katigripanchi nacho mashigukuna riksishpa katipashu ari ashaguta chari resumenpi riksichishpa ligankima imatata rimagrinajunchik kunanga mishushimaypipash ashaguta riksichishunchik ñukanchita uyakunama. Así es, amigos, a los que nos están escuchando, vamos a hablar un poco de la medicina. ¿Qué tiene que ser? La medicina debe ser integral, ¿no? No solo va a curar una enfermedad u otra, sino más bien en conjunto se debe curar. Incluso vamos a ver que el ser humano más bien se enferma no solo del cuerpo, sino también del cuerpo, de la parte sentimental, corazón, y también de la parte de la espiritualidad. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de esos temas, así es que a poner mucha enfermedades del espíritu, del ¿no? espíritu más. Sí, y otro es del sentimiento que la persona tiene y otro es ya del física, ¿no? Del físico, tangible. Así es. Mashigukuna shinami riksishpa kallaripanchi imatakan kay utkunanayka aychananayka. Ari, kaypi me ashtawankari ña José Farinango nachu, hambi wasimanda ashtawankari kaypi pa rimarishkata ña rikunajupanchi, shuk ashtawankari shuk unkuyka mana ukku aychatalla irkiyachinchu, ashtawankari ñukanchi shunguta samaytapashmi irkiyachin, nishpami ña kallaripan mashiku. Ari mashigukuna shinami nachu ña ñukanchipa kay nanaykunaka shuk nanaykunami kan chaytami yachanchi nachu wakinpika samay nanayta charinchi shinapash mana chayta yachayshpaka shukta hambitara hambirinchi nachu ari ña kutin wakinpika aycha nanayta charinchi shinaka chaypi kuti samay nanaytara hambirinchi wakinpika pandanchi nachu ari riksishpa katinchi shinaka mashigukuna ashtawan ari ukku nanayta ashtawankari ña riksiripanchi ukku ashtawankari ukku aycha irkiyashpaka ñukanchik imashina mikushpa kawsashkamantami ashtawankari ña riksichin shinallata wayrapi mapa samayta aysashkamantapashmi villachijun
Ari sumak pacha nachu mashigukuna mikunakukunami ñukanchitaka kay cuerpo nipanchik nachu kaytaka unguchita ushannin nachu ari nanayta kuyta ushannin nachu imashina mikushpakapi mana alita mikupika ñukanchik cuerpokunaka ña ashtawan irkiyashpa katinmi nishpa riksichin alita pacha mikupi wakinpika nipanchik ñukanchik murugukunaka hambi murugukunami ninchik nachu shinaka mana hambi nanaymantaka na hambita mutsuna kanchik ashtawankarin chay murugukunataka mikunahushpaka hambirinakunchik nachu mashigukuna chaymi nananay hapin sumakta harilla purinahunkapapish nachu kutin wayrapi aysashpapash nin nachu ari imapash mapa samayta ninanda ashnahu chashnapi llamkaymanta kashpa o wakinpika kawsashpapish nachu mashigukuna chaymantami nachu kimilla wasi kimilla imapish nalikunata chaypi shitashpa rurashpa kawsanahupi mapakunata mundunash kawsanahupi imata yalin irkiyan wawakuna kariña irkiyan shikshikunayman hapin imapash tukun nachu ari chaykunamantami kay aychapi ñukanchik cuerpopi nanayka kannin nachu ari mashi Carmelita shinapash chay nanaykunataka hambi hiwakunawanmi hambina kan nishpaña riksichin rikuy mashi Carmelita ari hambi hiwawan sumak pacha nachu mashikuna shinallata katipiqa shuk pastyapanmi shungu nanay nin shungu nanay ña kutin imapash llakikunata wasi ukupi charishpa kakpika shungu nanaykuna hapishpa umatapash nanachikllami nachu ari mashigukuna ña shungu nanayka naninajunchichu yankata hawalla nachu imashpata nanan hatun bacha llaki nachu llaki imallapish kawpika waktakta ña chayan nachu sentimiento nishunlla ñukanchik parejakuna hichishpa rikpi ñukanchikpa kimiria ayllukuna anchurishpa sakishpa rikpi o imapash ninan llapimupi nachu nishunlla wakinpimanga kayta ushan debitukuymanta wakinpimanga wawakuna nakazushpa llakichikpipash ninanda mamakuna taytakuna llakiyan nachu ninanda huyashpa viñachirkani kay wawataka ninanda rikuriashpami charirkani ashta nishka wawami karka chinachu kashna rurana kawarka nishpa wakan nachu irkiyan chaymantaka ari china kaykuna uyarin nachu mashigukuna chaymi kay shungu nanayka kan nishpa riksichin chaytaka imashina hambinata nachu nin mashi ari ña rikukrinchik ña kaypi nipanmi chay unkuyta allichinkapaka ayllupa shungutami hapina kan ashtawankari ña chay unkuytaka shuk sumak riksirishka yachay tayta mamallami ali kawsaypa kamachikunata consejo nipan nachu siksichishpa ashtawankari ña hambita ushan nachu shinakashpaka ña uyaparkankichik mashikuna ari chinapash chay llakiri nanayman piñanakuypi kashpa uymawa kashpapash kay shuk mashikunawan na rimarishpaka chay nanayka shunkupi tiyajun nachu ari chayka mishushimipi nishpaka necesita desahogar nin nachu desahogar ña imallapish kawpika ña nishpa llukchishpa pankalla chinkapa munan imapash aparishkan nachu shinapash ña chimpapurachikpi ña randimanta ima kawpipash nirishpa ña aliman kutin sakirishpaka munaylla ña yachin pankalla yachin ña hawalla yachin chayka ña mikuytapish ña mikunayachin denuka mana mikuytapish mikun nachu mana puñuytapish puñun ari mashigukuna nachu mashigukunataka shina yalin nachu
imapas llaki kashpa chay llakita na aliman sakishka kashpa nara tukuchishpaka puñuytapash na puñuy usharin puñuy shapuchayashpa siririshpa ñawita bichashpa ñakawpipash yuyarijuncha yayta kujuncha imashna pero shina shakaykitaka imashna llukshisha ashta imashna shikanga chay yuyaylla mana sakin chay yuyaywan mikuytapish ñana mikun irkiyaytapish irkiyta ushannachu ña chaymanta kishpishpa ña aliman kidashpa imashna kasush pero ña sakirishpaka ña sumaqlla ña chaypika sumakta ña puñushpapish sakirin ari mikuytapish shashaqllakuta mikun ari kaytaka pita yanapay ushan nirkamashi ashtawankari ña shuk imashanirka shuk sumak riksirishka yachay tayta mama llami ushan ninnachu ali kawsayta kamachikuna consejero kuna are mashigukuna chaymanta wakinpika pita kaypika yanapanga ninnachu ña pita kashpapash ña maskan shu chimpapurachidurta rimachidurta consejadurta nachu ari chaymi ña ishkandiladuta amiguchishpa sakinnachu mashikuna ña takurishpapash astishpapash ima aconsejashpapash ña mayjamba huchakashka kaypika chaytaka alichishpa ña punchayachishpa sakinnachu mashikuna shinami ashtawankari wakinpimi kaypimi aclarana kanchi o achiyachina aliguta shina yachana kanchi wakinpimi ayllukupi tiyakpika tayta mamakunata tapushu nishpa ninchinachu shinapash tayta mamakunaka wakinpika churipa mana kashpaka ushipalla lado tukunnachu shinashpaka kayshu mashigutalla ashtawankari illachinkapapish munan chaypami kaypika tiyan yani ñuka yaypika achi tayta achi mamakuna chayka na shuk palla rin sino que ña ishkandipa ña rimarishpa pipata hucha o mana kashpaka falta tiyashka nishpapash rimarin ña riksichichun churannachu chaypimi ña imapita takurina kaypi ama shinaychu nishpa kaypi o consejana kaypipash shina ña rikurin mashi Carmelita ari mashiguk chayka shuk parejakupi shina kannachu sawarishka mashigukunapas llakikukuna tiyakpi kutin wakinpika soltera mashigukunawan llakikukuna tiyan o wakinpika vecinowan vecinawan nachu ari alpa mujunkumanta kashpa wiwakukuna yalikpi kashpa imakumantapish ñankuta yalimanta kashpa fiñanakuyka rikurin ari alpakukunata na aliguta partirishpa fiñanakuyka rikurin tukuymi rikurin kullkikukuna mañachishkakukunapi kullkikuta mañankapaka kushi shamupasha mingachiway ari kumari nishpa tia nishpapish mama nishpa ñaña nishpa ima nishpapish chayannachu ari shinapash ña pagana urmapika piñañavi nachu malaksha hawalla ña napawpipish chaskin rimankapapish ña namunan wakinpikarin ashta mikunkichu ninnachu ari mashikuna shinami llakikunaka shina hawakunapimi mutsun pita kashpapish ashaguta nishuncha ña mishu shimipi nishunme respetay tukushka nin ari shina kaña shina masita maskashpami kaytaka alichita ushanni chaymi ña ñukanchipa hambirimanga chayanni shinami hambi nishpa riksichin mashikuna katipashu suban mikapan mashikuna ashtawankari ña pichari killkamujun yarin mashi Carmelita ña kayshu samay nenaywa yalinkapa rikupashun mashiku ari mashigukuna shinami sumakpacha napaykukunatapish charishpa kana hupanchik nachu mashi María Maldonado sumak chishiguta charipay nachu shinamari kaypika nin nachu mashi Carmelita mashi Humberto mingachiway ni shamupay mashipay kaykuma tiyaripash kaypi shuk pataku tiyan nachu ari shamupay mashigu shinami ñukanchik kawsay uyariwan pakta katishpa kana hupanchik ñuka shunguituta nanan ninnachu imata pasarka mashigu
ari chay shunqu nanaykota hambirinata yachajunahunchik nachu imashinami hambirina kanchikkunatapish ari shinallatami charishpa kana hupanchik kaypika María Farinango ninnachu payka shinapachami kan ninnachu wakinpi imakunapish rikurin chaypika llakikunaka shinallatami kan mashigukuna shinapash ña Miguel Castañeda nin yo soy así nin imata karkanki mashigu ari shina napuñushpa hasta namikushpa llaki pina maypi imata rurakushpapish kungashka nachu ari kungaytapish kungarin mashika kungayta yachankichu ari ñamanta kungani wakinpi kanachu kikin imatata kayapaka rimarinnipipash kungani shania ari nachu mashikuna ari imagutapish rurajurin hasta haykata apankapa yaykushayarin shina llakilla yuyaypi pensamiento purikushpaka ukuma yaykushka hipoka illan imapa yaykushkana yacharin ullavita chinkachishpa hasta mascarin makipi charirajushpa nachu ari mashikuna imapash ñukanchik yuyaypi llakipi kawpimi kaykunapish llapitin nachu ari shina Lema R. Carlin nin nachu saludos desde la provincia de Chimborazo, Cantón Colta, Parroquia Santiago de Quito. A full sintonía. Yupaychanchi mashigukuna kay Chimborazo marcapi Colta kitipi nacho ari shinami pakta katishpa kanahun kikinkunaman kay ñukanchik kawsay uyaripi sumak napaiguta chayachipanchi mashikuna ari kumbidanchik kay pachapika rimari pachapi kanchi nacho rimarishpa katinahungapa ñukanchik kawsay yachaykunamanta shinallatami charipanchi Alfredo Vargas ninnachu imanallataq mashikuna ninnachu mishu kapani ninnachu mashigu sumak pacha nachu shinapash ñukanchik kay uyarita uyashpa katin shinaka mana runakunalla ashtawankarin mayjankunami kichwa shimita yachajunqapa munakuna kichwa shimita huyaykuna pakta katin nachu yupaychanchi mashigukuna ari charipanchi shukta mashigu ari nin María Maldonado pay mashigu nin istiragupi tiaripasha mashigu nin ari kunan pachapika istiratami mana charinchi nachu ari istira rurak mashikuna kay San Rafael manda mana kunanga artesanía ninnachu uchinakunkuna kunanga yakupi wampunakunata rurannachu chaymanta mana charinchi mashigukuna ari shinami katishpa kapanchi nachu ashtawa shukta a ver katipashun mashi katipashun ukuman ashtawankarin ña Isabel Perugachi shuk sumak nishpa rukata hawama churamun nachu shina rikuchimun shuka ukuma katipashun walsaki orfenin. Buenas tardes, mashigos. La partida de un ser querido, eso sí deja un enorme dolor en el corazón. Are mashigos, shinami kan nacho, are nanan, yapata nanan. Shinapish, maskana tukun, imashina, chaymanda, asha, yuxingapa nacho. Ama irkiyaykunamanga ama chayangapa hambita maskana tukun mashigukun ña shinakashpaka yaypi kapankichi nachu wakinpiqa kaypi nijun ña shu mashigukuna chingarishkapika llakilla sakirinchi shinapash ñawpama katinata rikuna kanchi are mashigukuna are ashaguta ñawpaqpi wakanchi nachu ashaguta ñawpaqpi punllaka katishunmi ñukanchik katinallata kanchi are wakinpika ña ni maura ñukanchika na wañunashna yuyanchi na mashigukuna katishun shinaka chayta yashpa mas que kawsashka ukamanga ima willatapish kushilla kanakanchi nachu ari suma kapan shinakashpaka ña nanara kilkamunchu shinaka ña kuti kilka katipasha kaypi minipan samay nanay nachu shinallata samay nanayta alichinkapaka yachak taytakunallami hambita ushan chaypaka pachamamapa ali samayta chaskinajushpami
mutsurin chaymantami yachak taytakunaka pukyukunawan urkukunawan rumikunawan ashnak hiwakunawanpash fichashpa armachishpapash samay unkuytaka anchuchin. Ari mashigukuna, ari kaypika ña riksishpa kanchiknaka ña kimsa niki hinanaypi kanchinachu, ari kallaripika ñukanchik cuerpo aycha nanayta imashinami unkunchinachu, mikunata nalita mikushpa samay ashnak samaykunata aysashpa unkunchik ninachu. Ñukanchikpa shunqu nanayta hapinchik katun llakikuna ima kashpapash rikurishpa kawpi chayta nallukshiushashpa unkushpa kanajunchik. Kunanga samay nanayta hapinchik. Imata samay nanay kan mashi Humberto, kikinga samay nanayta hapishkankichu? Ari kaypimi ashtawankarin ña samay nanaytaka kaypi rikunkapak munajuni pandayman nishayashpa kaypimi ashtawankarin ña samay nanaytaka imashata mayjan bachata kanka mashi Carmelita. Ari samay nanayka kayta ushan energía ninchinachu. Energía mishushimipimi ashtawa riksishpa kanchik chaymi llaki kanchik chaytami yachajunkapapash kay uyaripika kanchini. Chay energía nijuymi samay kan na ali samaypash tiyan nachu. Ali samayka ñukanchita shinchijuytakun. Imata ali samay kan nachu pukyukunapi tukuy yuyaywan shunguwan mañashpa armashpa llukshiykipika hasta fanga munaylla imatapish kutsi rurankapa kallarin nachu. Kutin na ali samayka energía negativa urmachin chayka ashtawan bacha riksipanchi wayray tukushkanchi nishpa nachu. Hasta imashpacha umata ninanda nanannichu biksata nanan ay ñana ushanichu wakinpika ninchik ay chakita imashpacharini nandami nanawan na imatapish nani tijarkanichu na kibirkanichu pero sarwitami hasta na ushani nachu shina nin nachu mashiyukan chayka imata nin chayka ña samay nanay. Ari samay nanay chayka tapun maymanta chayarkan nachu maytapish chulunlla pushtu na hindi chayashka pushtukunata ima purirkanki ari nin chaypi nin nachu ari maypi purihushpapish lugaryanayawpi chay sanka washata yalishpash rirkani ashata zinllami yarirkanin nachu chayka ña chinaka chaypimi wayrarianka chaypimi millay pushtu karyanka nin shinaka ña imawanta hampin ashtawankari ña kay yachak mashikuna ashtawankari ña taytakunallami ña hampishpa ushan shinapash ña chaykunata hampinkapaka ña urkukunawan pukyukunawan rumikunawan ashnak hiwakunawan fichashpa armachishpami ña chaytaka hampichu. Ari mashikuna chaypash hinallata nachu kay samay nanaypish hawalla gupishkan wakinka shinchipash kan. Samay nanaypi yankakuta ñukanchik purihushpa kay millay samaywan waktarishkapash inbayachin anchayachin ninchik nachu. Ari kay shimikunatapish rimanami kanchik nachu imata kan chay inbayachin nin nachu o anchayachin nin. Ari chayka chaytaka shuk imakupish yurakukunawan nachu ujaltu yurakuwan mana kashpaka tziniguwan mana kashpaka lulunguwan fichan ña mayjanpash chaykuta rurancha nachu na yachakpacha kanaka mutsurin chaypaka sino que shunguwan rurana kan y chayta ruradurmi kayshu unkushka kaktaka yalilla payka ali samayta charina kan kayshuka ña nali samay imallapish kaypika aparirishka kashpa shina llakikajun shinaka kayshuka ali samaywa kanakan. Ari si kayshu na shinji samaywa kashpa huyaypalla purihushpapash fichakpika paypama chay payra yalitapash irkiyta ushan wañuytapish ushan
¿Ari? Mashikuna. Ari, chaymantami nin yachaktaytami kana, chay yachaktayta nijuyka samay ali samayta shinji charina nachu mashikuna kayta ruran. Kutin shuktaka kay samay nanaypillata rikushpa mari shuk mashikuna mana ali shunguta charik mashikunaka kay shuk mashitaka urmachingapa imatapas ruran nachu. ¿Ari? Chaypaka shuk yachak mashita yanapayta mañashpa ruran. Chayka na yachak mashi kan nachu. Shinapash na alipa yachak mashi kan nachu. Mana alita rurangapa yachak mashi. Chay rurashka kanpimi shuk alita rurak mashi yachak mashi hambita ushan nachu mashikuna. Chayka ñana wayrapi chay gullawan ashtawankari armachina iman willkaykunata rurana tukuyta nachu mashikuna. Shinami riksishpa kanchik. Kunanka napaykukunapi rikupashun mashigukuna. Ñapa rikupay mashi Carmelita. Ari shinami kaypika Luis Ernesto Kilkamushka. a ver, Ari. matanin. Luis Ernesto Cabascango Nin, Ali Chishi Mashigos, muy bonito el programa, fiel seguidor desde la distancia. Ali Pachamari Nin, Maipille Uyajunja, Suma Chishiguta Charipa y Suma Punjaguta Pacharipa, Maipipa Uyajuspaka. Ari mashigukuna. Shinami katishpaka panchinacho shukta mashikuna ña uyashpa riksishpa kanajo. Kikinguna shuk yuyayguta churangapa munashpapish killka munallami kapankichi nacho. Ari ña napaygukunata hilapi chayachishpa katinajo mashikuna. Shinallata ña riksishpa kagrinchi ashtawan shukta hambi yachaykunamantapish. Ari ña kaypi ña tukuringa papas ña shu yuyaygu tiyan nachu. Pay mashillata minishka runa hambiwanga mana chayralla nanaykunata hasta wangari tiashkatalla rikurinju nin yalishka watakunamanta tanda chirishpa sinchiyarishpa nanaykunatapashmi rikuyta usharin nin rikuy. Ari mashigukun. Ari imata kaypika shikan yang on nishanin tanda chirishpanin ña. Shinadami nin nacho imaguta kashpapas rikushpa nacho chay kuyiguwa pichashpa rikushpa imangani. Mana chayralla kayta nanaytaka hapijushkanki nin. Ña shina kawsamushkanki yaringa na chayrachu nin. Ñamari pasaytama pasashpa kawpimi kanga chayra kuinda hapinki chayra nanachinki nin nacho. Ari kutin mishu hambipika ¿qué te duele? ¿Desde cuándo está con ese dolor? Nishpa tapun nacho. Ari checa explica. Bueno, primero haykata ña a ver ña kilkay kacharinlla recetatak. Ima chaychari chayraslla nanachijurka imashina karka recetata kilkan. Primero, upayachingapa, nanayta. Ari. Naja, ambingapa, mashikuna. Upayachingapaya. Chaypi ña nanayta upayapika. Chuta kaysi doctor se alipacha kashka hasta shu indicción da churay nin. Hasta shu pasti hasta kuymi alichiwarka nin wakinbika. Hasta bajarikta mi kacharka nin ña indicción kunata ima imakuna hambikunata nacho. Shinapash hipaya ña kutin tigran. Chaypi alinkarka nishpaka kutin tigranchi. Chayka ashagupa hambishpa katin mana yachan wakinbika ña. Shu hambita mutsuhunna chaylla kan ña pasajushka kan. Chayka ña shu hambita mutsunnacho. Kaykunata mi riksichin runa hambipika kaykunata ñawpakmanta pacha imashina katimushkakunatapas rikushpami hambikunataka katichin nishpami riksichin. Sumanmi kapan mashi Carmelita ña kunangari ña yachapangichi mashigukuna nachu ima nanaykunatas tiyan imashata hambina kan shinapas ña kay tukuchishpa katingapa ña español kaygumanpas ña tigrachingapa ñapas villachigripanchi uyak mashigukunaman para las personas que nos están viendo. Para comunicarles que el ser humano no únicamente se enferma de la parte corporal, sino también de la parte emocional y espiritual. Las enfermedades relacionadas con la salud corporal mayormente tienen origen en la forma de alimentación y la contaminación del medio ambiente, mientras que
un comportamiento negativo del entorno puede estar desequilibrando su salud emocional hasta lo espiritual. También la medicina andina interviene dentro de esta visión de sanación integral desde la época de nuestros ancestros. Los taitas yacha o sabios han practicado esta sanación a través de uso de plantas, animales y también relacionadas para curar el cuerpo, ¿no? En cambio, para tratar una enfermedad espiritual en el alma, siempre ha sido necesaria la participación de fuerzas energéticas de la naturaleza, como es la limpia y la purificación con energías captadas desde los sitios sagrados de vertientes, cerros, piedras y otros, ¿ya? Por último, una enfermedad emocional que es producto de preocupaciones tiene que ver con el comportamiento o actitud de los seres más allegados de su entorno. En este caso, las comunidades siempre han sabido curar por medio de buenos consejos con personas sabias. Shinamiña, Villachipapachkatipanchi. Ari mashigukuna shinami riksishpa kanahurkanchik nachu kaypika kay hambi kunamanda imashinata ñukanchipa runa kawsaypika rikupanchik nachu. Ari chaymandami wakinpika ñukanchipa kawsaypi rikushpa mashigukuna no sé kikinkuna chayta yaliparkankichichu imacha. Nanay hapiwan wakinpika rinchi médico pama nacho doctor pama rinchi nanay hapiwa chayka ashaguta calmarishpapash mapana yalin wakinpika nimana tukunchi shuk doctor pama rinchi kay kanalichu kashka kay ushayn hasta sumak pachami chay isi ushanllaminipika rinchi Ari chayma chayanchi recetakunata kashinallata kunnachu hasta saksanatashna ña pastillaskunata randinchi nallata alitukunchi chaymanta ña examenkunata shinankapak kallarinchi wakinpika ña shuk medicokuna nin ña shinaka kunanka examenta shinashu chayra rikunkapak tukun imata charikta nachu chayka ni chaypi na llukshin mashikuna na imapash kankika nin nachu pero nana chidurka kaypik sagu pilla mare nanan hasta mapas hundashkashnami ima ashpash nashpami nanan na imapash kanchu nin nachu imata kan shay shinapira ña tigrashpa imashnayta nashaypika nachu kanda kanacha wayrayta ima wayrarkanin nachu sham wayrata fichashan chaypika ña munaylla wayrata fichan ali nachu mashikuna chay llakita yalishkaymanta ninchi nachu wakinpika kikinkuna no sé chayta yaliparkankichichu imacha pero chay llakikuna mitian chaykunata yalirishka shinami imashiyukuna yupaychanchi hasta ungari ña ñukanchik takumpanakushkamanta kay pachakaman nachu ña kikinkunawan hampi yachaykunata rimarishpa katinahuparkanchik shinaka ña tukuri pachawkunamanpash ña alegripanchik shinapash kay en vivo kayuktaka ña tukuchishpa katigripanchik mashi Carmelita ari rikushpa katinahu mashigukunapa ari bicharin shinapash uyachikantawanka takikunawan shukta rimaykunawan katishpa kagripanchik ña kinsa pacha chishigukama nachu mashi Carmelita shinapash yarichipashun ñami kay rikuri kuyuri nishpa riksinchik nachu video kuna ña YouTube pipas ña vitiashpa kagrihun ña kuna punchakunamanta shinaka kayta ña kutina rikushpa ña kuti maskanakushpaka ña maskapankichik nachu revista Kichwa Wiñay Kawsay shina ña taritoshapankichik YouTube pipas ari mashigukuna shinaka yupaychashpa kapanchik kikinkuna kumpashpa kanakushkamanta hasta wankarin kaypipash napaykukunawan villaykukunawan ima yuyaykukunawanpash killkamushpa kumpashka mashigukunata yupaychanchik yakaman mashikuna kayakama mashigukuna